бауырларым. Мені шығарып салып жатыр. Айнұр, Ару-Айман, Чемодан. Кетіп бара жатырмын. Сәлем-ай, жақшыда сәлем-ай. Аман болсын. Жарайды. Пап қайда? Мама жылап жатыр қайтадан. Қой жылама, жақсылық болсын. Просмотрға Қолдайсың, салонға отыр. Давайте. Міне папа, бәрімен қоштасып жатырмын. Пап, до свидания, десеші. Давайте. Рука, егетчина. Пока-пока. Арася. Привет передайте родителям. Ладно, пожалуйста. 난 여름에 안 돼. 여기 안 된다. 보고 있잖아. 그냥 뭐야지. қараңыздаршы, менің әпкелерім аэропортқа келіп бізді құттықтап жатыр. Ана баны ұялып жатыр. Әйгерім әпкем Алматыдан. Болмайды ма? Қолын алмаса болмайды. Міне саған. Асық міне. Асық қамшы. Қазақи асықтар. Басын деп жатыр ғой бар кес қағазды. Мен Айгерім математика әпкем ғой. Салса, мына саған. Вау. Бижутерия бірақ Ничего страшного, біз бижутерияны жақсы көреміз. Рахмет, Айгерочка. Thank you. Міне Айгера, ой, Сабираға сәлем айтып жіберсейші. Сабира сестренкасы вообще қатты копия Сабираға ұқсайды екен. Сразу танып қойдым мен. Мен уже танып, кажется, сен көрдім мен видеода, я? Зана, менде. Нәл қоштасады. Мен уже регистрация нәл жасайды. Достандармен кездесіп. Мына екеуі отыр. Біз уже регистрация. Жанында бұл қол. Достар. Burun ve ağızdan yıkatınız. Sudan soğuk başka yolculuklara jardin bir alasınız. Армана Магаба. Sayısını çıkıyor. Әуе кемесі апаттық болу жағдайда бұл сіздің қолданылатын қауіпсіз қалыптарыңыз. 아빠 아니면 모르겠어. 조용히 해.
아이고 기침 왜 기침 있어. 갑시다 로마. 여기 할머니 집 아니잖아요, 엄마. 조금 있다가 할머니 집에 올게요. Дышал жадно, послай. Жүрөбересиң го короче адамдардын артынан. Чемоданы күтіп отырмын. Сабира аэропортты жақсы біледі екен. Біз это таможняға алып келді. Мен оказывается екінші рет қана болып тұрмын ғой аэропортта. 반대 잘하네. 한국말 안 잊어버렸어요. 아루시. 나 водитель қарап 잘 떠왔어 그래? 영은은 샤시 부자가 사왔지. 이 책이야 이거다? 네. 이거 다야. 아르만 잘 갔다 왔어. 아르 이리 와. 아유. 잘 갔다 왔어 아르? Вот 영은은 көргілеріңіз келді. 엄마 아무리 만나고 재밌었어? Арма 어디 갔어? 빨리 와. 아빠 옆에 있어야 돼. 싶었잖아. 어디? 잘랐어. 옷 샤신 같은 거로 옷을 와. 샤신 보여 말도. 안돼 안 이상한데. 그래서 영근 되면서 가왕 가랑 듯. 아빠. 귀엽다. 무슨 машина? Бархас, 영근ның машинасы бар ма? 영근ның машинасы бар ма деп сұрайтындар. Міне простой машина у него. Япония. Ой, бұл Япония. 네? 너무 무거워요. 이거는 제가 가면 돼요. Вот, келдік. Корейская жизнь басталды опять. Сол. Ama болыңыздар, қазір үйге барамын, үйде тоже түсіруге постараюсь. 조금만 기다려 주세요. 똑바로 앉아. 뭐야? міне бізді 영근 қарсы алды. Вот біздің Чанью деген қала Пусанға жақын. Чанью десем білмейсіздер ғой, лучше Пусан деп айта берейін. Мен де білшім. 아파트 된 아르 오랜만. домдар осындай. қазір многоэтажный түсіремін сіздерге. 아야. Папасын сағындым. 아야. Арман, Ай-я. Ару апа 보고 싶었어? 아야. 저 야! 야! 아야! 영근 언제 머리가 바꿔요? 머리에 네. 안 바꿀 건데. 에이, 이거 좋아? 이거 마음에 들어? 먹어. 이상이 없어. 아니야? 그러면 별 생각 없어. 진짜 아빠같이 자동차 놀이 하자. 자동차 노래? 아들 조심하세요. 짐이 많아서 차가 좁아요. 차가 똑바요. 내 머리.
머리가 좀 이상해? 머리 아빠 감았으면 좋겠어? 집에 짐 다 올려놓고 그 다음에 아빠 아이스크림 사줄게. 네 어. 신난다. 여기 맞아요 아빠 맞아? 맞아요 어른 신발 이쁘네. 노란색이네. 아유 좀 비켜줄래? 아빠도 괴물가 아까 찔렀다 나한테 찔렀던데 아빠 여기 봐봐요 아르마 넘어졌네. 맞아요 Извини, дуже Тану Азаркайда келеміз. 아르마 어딘지 알겠어? Тұрамыз. 네 여기 여기? 네 Этаж. 똥구 여기 너 16, 17. 쟤네 왜 똥꼬라 그래? 똥꼬 아닌데. 잠깐만 내가 했어요 어제 잠깐만 내가 근데 똥구 했어요 똥꼬 했어 아르마니가? 내가 똥구 했어요 배영배영 배영배영 집에 왔어요. 가보자. Шашалана идем. Нефтемстро. Пали. Ой, осы фрагментті түсіріп алайыншы деп видео түсіріп жатырмын енді.